بکەم لەگەڵ میوانم یوسف محمود بەرپرسی دیسکی باکووری کوردستان و تورکیا لەگەڵمان میوانە بەخێر هاتی دکتۆر ئێمە هەر پێتەڵێن دکتۆر بەخێر هاتی سپاس بۆ جەنابەت پێش هەموو شتێک ئەنجامی کۆنگرە چۆنە بینیت کۆنگرە دۆزدەمینی PKK کۆنگرە هەلوەشاندنی yani destpêkê merivkare wa bêje ew biryarî sereke 27 Sibatê ev sala Abdullah Öcalan bi ragiyandina xwe eşkere kir. PKK ji her tim dibêje em hereketekî serkirdayetiyê ne, serokatiyê ne. Yani Abdullah Öcalan ev partî damezrandiye û heta êsta jî hatiye ji ber wê ew çi bêje em pabend dibin û di roja destpêkê de jî pabendbûna xwe ew biryarê de gotin. Ji xwe Abdullah Öcalan du tişt xwestibûn ji PKK. Yek li wana dawîkirina şerê çekdarî, duhem jî bi dawîkirina hemû karên û xebatên bi navî PKK. PKK jî teqrîben heftê roj piştî daxuyana Abdullah Öcalan ev biryar da û ev biryar daha çaverekirin. Herçend hin gotin hebû du beşî heye nav wan da hinek dixwazin hinek naxwazin. Lê tiştê diyar ew e ku PKK wek hereketekî serokayetî pabendî biryarên Abdullah Öcalan e da arasteyê daxwazê Abdullah Öcalan da ew biryar girtin. Biryarekî wiha dan. لە کاتێکی باش ئەو بڕیارە درا ئەو ئەم بڕیارە بدرێ ئێستا بنێرینە وان کاتێکی باشدایە بنێرینە li gor lêkolînan sedî not û pênc not û neh gelî Kurd bi awayekî erênî pêşwazî ew biryarê dikin li ber ku PKK bi xwe jî dibêje lazim e salê notî guhertin di siyasetê xwe de kiriba bes ew guhertin nebû şerê wan her dubare bû hem ziyan bû ji bo gelê Kurd û hem jî ziyan bû ji bo xelkê Tirkiyê jî bo ew ê biryarekî wiha dane yani piraniya xelkê Kurd gelê Kurd pêşwaziyekî baş dikin ji bo vê proseyê. باش دکتۆر یوسف لە ساڵەکانی پێشترش داوایان کرد کە PKK خۆی هەڵبوەشێنێتەوە کە ئەو کارە ئەنجام نەدرا ئەو کات چیان ئەویست کە ئەنجام نەدرا و ئێستا چیان ویست کە ئەنجام درا و بە چی بەسترابەوە خۆ هەڵوەشاندنەوەی PKK ئەوە هەموو مرۆڤ dikare bi siyasetî navdewletî û siyasetî navxweyî Tirkiye her wiha şiyanên PKK vegirê bide mesela proseyekî aştiyekî mezin salê 1993 bi demê Turgut Özal da çêbû lê em zanin Turgut Özal bi dest piştî 20 rojan bi destpêkirdinê proseyê hat mirt bi awayekî neçaverekirî mirt ve prose dawî bû piştî dîlgirtina Abdullah Öcalan proseyekî giring bû yani ew dem taybet vekişîna hêzên PKK ji Bakurê Kurdistan bo başûr guhertinê siyaset û di vê arasteyê de Abdullah Öcalan xwest sala 2002 PKK wek nav nemîne wek nav nemîne bibe kongra gel duwa jî kongra azadiyê Kurdistanê duwa jî keceke yani xwest ku bi navê PKK tiştekî nemîne yani tiştek ku îro têkirin 20 sal berê jî hatibû kirin yani bi navê PKK tiştek nema bes xebat mabû yani şerê çekdarî bi dawî nekiribû lê di fiîlî de di kirdarî de rawestiya bû wê demê ji sala 2002 jî ew wê demê ser neket ji ber nakokî nava PKK ser neket yani PKK ew katî bû du beş hin kes cuda bûn wek Osman Öcalan wana lê biryarê Abdullah Öcalan carekî dî wek PKK hate damezrandin wek nav wen gotin PKK pêwîst e wek ruhekî bimîne ku ewa endamanê xwe bi yektir bibestîne nexwe eger ew nemîne belav dibît ئێستا چۆنیە بینن ئەمێنێت وەکو ناو وەکو جارەکانی تر یاخود هەر بە تەواوەتی هەڵەوەشێتەوە چەکدانێن و هیچ شتێک بە ناوی PKK نامێنێ ئێستا li gor siyasetî Tirkiyê jî û di çarçove siyasetî navdewletî de jî tiştekî wa heye Tirkiye dixwaze tu karekê xebatekî neyasayî çekdarî dibe siyasî neyasayî li hember nemîne wek Hakan Fidan û wek Ömer Çelik jî dibêjin yani pêwîst e tu xebatekî neyasayî hemberî Tirkiye nemîne hewalgerî dibe
رخصتنکی جواز دبن لازمه او همو داوی بن چه کاری که دبن لازمه عشکره بن یاسایی بن مرج ترکیه اوه همو کارن لناو ترکیه کارن یاسایی بن وک پارتی دم پارتی یعنی وک رخراوی آلیکاری گرتیان وک رخراوی مافی مروف چه دبن یعنی چیاکان چول بکرین کندی چول بکرین چیاکان همو چول ببن یا لویج گرینگتر لدر و بنجی لازمه همبری ترکیه تو چالکیه کی سربازی و تو کاری که نیاسته همبر ترکیه نمینه داخوازی ترکیه سرکه اوه زۆر باشە کاک یوسف لە یەکەم کۆنگرە عەبدوڵڵا ئۆجەلان خۆی بەشداری کردو دەوترێت لەم کۆنگرەیەش بەشداری کردو بە شێوەیەک لە شێوەکان لەم بابەتە هەیە تا چەند ئەم شتە ڕاست ئەوە وەک دەنگۆ نینە ئەوە ئەندامی کۆنگرە ئەندامی شاندە ئیمرالی پەروین بولدانجی بخوا عشکرە کرد گوت ئەو دەرفەتی تەکنیکی بۆ عەبدوڵڵا ئۆجەلان هاتیە داین کو یکسر باشداری کنگره ببن او بخواه گفت لی نگفت بچه ویدیو کنفرانسه به تلفونه او نگفت لی تشتکو تیزانین دبیجن عبدالله اوجالان لی انقره با نشترگری کاتی انقره لی لوی داره به ویدیو کنفرانس باشداری او کنگره بویا کو همو باشداران کنگره راضی بونه کو او بریاره بدن اگر عبدالله اوجالان نبی احتمال هبو که هنگ بلن او نراسته بریاره کی ندرست دادن و به باشداری وی او بریار هاتی ورگرد کاک یوسف جناب ئاماژەت بۆ کرد کە تورکیا داوای چی کردووە کاری نایاسایی نەکرێت و یان بە شێوەیەکی سیاسی کار بکرێت ئەی پەکەکە لە بەرامبەر ئەمە چی ئەوێت لە بەرامبەر خواوەشاندنەوە و لە بەرامبەر با بڵێن دوای کۆنگرە پەکەکە چی ئەکات تورکیا عشکرە وێ دەبێژە ما حتا دوو تشتا ئەم بازاری ناکەن یەک هەلوەشاندنی پەکێکە دووەم دانانی چەک ئەوە بێ بازاریە لە قۆناخی دوای ئەوەی احتیمالە بازاری دەست پێ بکەن یعنی چی یاسا بێن دەرخستن مافی کورد لە دەستوردا چۆن جیب بێ ناسنامەی کورد مافی کورد زمانی کوردی سیستەمی قەیوم ئەوە هەموو دوای ئەوەی تێ گۆتو بێشکردن پەکێکە عشکرە وێ دەخوازە دەبێژە و مادەم bi biryarê Abdullah Öcalan mexwe helweşand me çek danî lazim e proseyê piştî vê duwarê praktikî kirdarî de jî Abdullah Öcalan serpereştî vê bike yanî kî li kendere çekê xwe radest bike yan jî ew serkirdeyên PKK li kendere bicî bibin biçin welatên sêyem derbasî Tirkiye bibin li Başûrê Kurdistanê bibin li Iraqê bimînin ew hemî dixwazin ew prose dibin çavdêrî û serpereştê Abdullah Öcalan berdewam bî. Pêt waya Abdullah Öcalanî tir li benda nemêne? Ew dibin yanî li gor daxuyaniyên fermî wan jî Abdullah Öcalan bi xwe nexwestiye ji îmralî derkeve. Lê ew newate ku li zindan bimîne. İmralî durgeyekî giravekî gewre ye mezin e. Li wê derê dibe ku hin dengo jî hebûn xaniyekî nû tê ava kirin. Daxwazê Abdullah Öcalan ew e ku kî bixwaze bikaribe biçe li gel wî bikaribe danûsandinê bike. Mesela Abdullah Öcalan gotu em dixwazin li gel hin rojnamevanan wek hevpeyvîn biaxivin. Yan jî siyasetmedar kî bixwaze were gel min em ê qise bikin. Ew bi fermî dawîkirina sizaya Abdullah Öcalan e. Bir havayı yani daxwazê wan ê serekê ji ev. Zor baş. Wekû dapirsyar biryarê helweşandina û çekdanan Rojavayê Kurdistanê şekireteva? Belê. Ew biryarî PKK de hiç behsekî li ser Rojavayê Kurdistan û yan jî Rojhilatê Kurdistan niye. Ew tenê dibin mexebatên xwe bi navê PKK dawî dikin. Ew tiştekî ew heye yani hemû pirsên Kurd li parçekanê dinê Kurdistan bo ew dewleta tên hiştin. Mesela Türkiye dibêje em dixwazin hikûmetê nihayê Sûriyeyê demkî ew pirsê Kurd li Rojavayê Kurdistanê çareser bike. Yani Hakan Fidan bi xwe digot sibê li Rojhilatê Kurdistanê jî eger bi navê PKK aloziyek durist bû em çi eleqe me pê nîne. Yani ئێمە li welatê xwe berpirsiyarin yani Türkiye wa dibêje em ji welatê xwe berpirsiyarin a giring ji bo me ew bi ku şerê çekdarî dawî bibe û karên neyasayî hember Türkiye dawî bin ji ber pirsê Rojavayê Kurdistan ew hikûmetê Türkiye bo
حکومت نو یا سوریه هشتیه و عبدالله اوجالان جی حسده به و ریخستنه ریوبری خواستر وانا خواستیه که لگل شامه ریک بکدن و بیو هوای پرسه چاره سر بید. بله ئێمە سپاس دەکەین یوسف محمود بەرپرسی دیسکی باکووری کوردستان و هەروەها تورکیا میوانی ئێمە بوویت سپاس دەکەم.